Dobar dan, spoštovano občestvo, iskreno dobrodošli v hiši sanjajočih knjig. Prav lep dober dan želim, kakopak tudi vam, Miljenko Jergovič. Prav tu je to nas manjkalo, zato pa pozdrav prav zanesljivo ni nič manj iskren. Dobrodošli, Miljenko. Hvala. Po Njegošu je najdeno dragocenejše od izgubljenega. V resnici lucidna, če tudi nehotena parafraza, nagrada je zanesljivo dragocenejša najdena kot izgubljena, če ravno se poišče najde sama. Prisrčne čestitke na tem mestu, vašo briljantno epiko kulturne in intimne arheologije, impozantno delo Rod je z vencem obtežila Njegoševa nagrada. Ne prav dosti tega. Čestitke. Hvala. Je pisateljevanje tudi danes, na dan 17. grudna leta 2015 za Miljenka Jergoviča biološka kategorija? Pa, na određen način da, jer ja zapravo pišem jer ne znam kako bih drugčije živio, mislim, mogao bih disat i bez pisanja, ali ne znam baš kako bih živio da ne čitam i da ne pišem. Zapravo ne znam šta bi sa sobom, osjećao bih se kao ovisnik o heroinu bez heroina. To ne bi imalo smisla nikako. V Levijevi tkalnici Svile, ki je eden izmed žlahtnih povodov za tokratno snidenje, pogosto vajate s kratkimi stavki, nepovedni, mestoma brez veznikov. Zapišete, kako da vezniki označujejo čustva. Prav v brezveznični tišini, kakor jo pogojno imenujem, je življenja največ, se zdi. Levijeva tkalnica Svile namreč prekibiva od življenja. Pa, Levijeva tkalnica Svile je neka vrsta mog eksperimenta sa nekim vlastitim ograničenjima. Naime, ja sam zadnjih 30 godina, od kad sam završio srednju školu, dakle još prije fakulteta, u osnovi sve što bih napisao bih ili na pisačoj mašini, ili kasnije na kompjuteru. Jednostavno sam prestao pisat rukom, prestao sam pisat olovkom. I onda sam prije 5-6 godina kupio jedno nalivpero i počeo sam u neki blok zapisivati stvari koje vidim oko sebe u vrijeme kad mi kompjuter ili pisača mašina nisu pri ruci. Ili recimo u vlaku dok se negdje vozim ili na aerodromu. Aerodromi su strašno zanimljiva mjesta, na aerodromima se svašta događa. I onda sam krenuo zapisivati neke, pa činilo se nevažne sitnice, nešto što bi me moglo kasnije podsjetiti, pa da napišem neki veći tekst. I onda sam te sitnice i male zapise počeo sistematizirati. I onda je od tog sistematiziranja nastala Levijeva tkalnica Svile. Dakle, to čitatelju nije ni po čemu važno, ali iz moje perspektive nije nevažno. To je prva moja knjiga koju sam od početka do kraja napisao bez pisače mašine i bez kompjutera, dakle, koju sam napisao rukom, koju sam napisao tim nalivperom. I zapravo taj način pisanja određuje i formu tih tekstova. Su ti tekstovi
vrlo kratki, te rečenice su puno kraće od rečenica koje ja inače pišem i sve je jako, jako sažeto. Te vrste sažimanja ne bi bilo da sam pri ruci imao kompjuter. To je nešto o čemu se rijetko razmišlja, o čemu čitatelji nikad ne razmišljaju, nemaju ni razloga razmišljati, ali nama zapravo sredstvo kojim pišemo utječe na način na koji pišemo. Ako smo navikli na kompjuter, dakle ako smo navikli na tastaturu, pisanje olovkom ili nalivperom će proizvesti nešto radikalno drugčije od onog što proizlazi iz naše navike. Naše družbeno življenje je bilo nekaj desetletij nazaj tvorjeno iz dveh ključev. Živeli smo sistem, ki je z oltarja sijal s človeškim obrazom in z ukrojenostjo po meri človeka. Danes smo ob sicer zajamčeni državljanski svobodi tako neznosno disfunkcionalni, dihamo krvave antagonizme. Se vam zdi, da še samo pomilovalno in morda celo histerično pričakujemo vstajenje, ali te čase predvsem iščemo sovražnike? Zdi se nam reč, da počnemo to slednje še z večjo strastjo. Pa ja mislim da smo se svi mi koji se nalazimo danas u ovoj knjižari rodili u jako sretna vremena. I rodili smo se u najsretnija vremena naših zemalja, najsretnija vremena na ovim prostorima i općenito možda i najsretnija vremena Europe. U tim vremenima se svijet činio puno boljim nego što je on bio prije toga i nego što će on biti poslije toga. Moglo bi se na kraju ispostaviti da su vremena hladnog rata najbolja vremena zapadne civilizacije, najbolja vremena Europe, najbolja vremena našeg svijeta. Vremena Jugoslavije su sasvim sigurno najciviliziranija vremena u kojima su južnoslavenski narodi ikad živjeli. Nama se naprosto dogodilo to da smo se svi zajedno vratili nakon kraja hladnog rata i raspada Jugoslavije u ona prethodna vremena. Danas, vrijeme u kojem mi živimo je jako slično Europi 30. godina. Jedino što nema Hitlera, a Mussolini se onako povremeno nazire. Mussolinija vidimo u Viktoru Orbanu, Mussolinija vidimo u Marine Le Pen, Mussolinija ponekad možemo vidjeti u američkom predsjedniku Baracku Obami, u Vladimiru Putinu redovno. Mussolinija vidimo u svakom onom državniku koji naloži da se njegova zemlja opasa ovom jako gadnom, bodljikavom žicom. Mussolinija imaju Sloveniji. U Hrvatskoj nema Mussolinija, u Hrvatskoj to više izgleda kao Hitler, ali srećom Hrvata je malo i neorganizirani su, tako da ne mogu stvoriti pravog Hitlera, ali sve što se zapravo u današnje vrijeme događa izgleda kao da nije bilo 1945. godine i kao da fašizam nikad i nigdje nije pobijeđen. Jer da je fašizam negdje pobijeđen i da smo, recimo, usvojili neke pouke iz užasa holokausta, danas se izbjeglicama iz Sirije, Iraka, Afganistana i ostalih bliskoistočnih i srednjoistočnih zemalja ne bi događalo ono što im se događa i ne bi ih se tretiralo kao podljude. Ne bi ih se tretiralo onako kako su se u Europi 30. godina tretirali Židovi.
ali izgleda da se vremenski kotač naprosto krenuo i da živimo u nekom prethodnom vremenu, da živimo u 30. godinama 20. stoljeća i da zapravo možemo biti strašno sretni što se kancelarka Njemačke zove Angela Merkel. I ovog trenutka, 17.12.2015. Angela Merkel je najpozitivnija ličnost zapadnog svijeta i Angela Merkel je jedina nada Europe da se sve neće survat u potpuno divljaštvo i u potpuni mrak. Kdo bi si mislil, da bomo v gospi Merklovi kdaj lahko prepoznali kakršnokoli resno naslombo? Če na švicarski železniški postaji srkaš za nič grenkasto kavo, ki spominja na pokvarjeno vodo industrijskih odplak, kakor pišete, na bazelskem stranišču vdihuješ dehtenje, ki spominja na istanbulski sultanov haman. Tako gre to v Alibabovi votlini za lopovske politike in žonglerje z davčnimi utajami, kot jo imenujem jaz. Tudi to je multikulturnost. Zanima me, ni se zgodilo tako dolgo tega, ko je Hrvaška, takrat vendarle svobodna Republika Hrvaška, stopila za krilo polmrtve matere Evrope. Pri vas še obstaja, denimo, svoboda tiska? U Hrvatskoj je sve bilo bolje i slobodnije prije nego što je ušla u Europsku uniju. Jer prije nego što je ušla u Europsku uniju, Hrvatska se morala ponašati kao pristojna zemlja. Recimo, prije ulaska u Europsku uniju su se morale održavati parade ponosa. Prije ulaska u Europsku uniju su se morale poštovati manjinska prava najveće hrvatske manjine, srpske posebno. Danas ništa od svega toga nije potrebno i nije nužno. Danas u mogućoj vladajućoj koaliciji se recimo nalaze ljudi koji upravo hvale ovu bodljikavu žicu i koji govore da Arapi zapravo i trebaju biti od nas odijeljeni bodljikavom žicom. Sad samo je pitanje, hoćemo li mi biti ti koji su zarobljeni unutar bodljikave žice ili će oni biti zarobljeni unutar bodljikave žice. Ali gdje god se pojavi bodljikava žica, neko je zarobljen. Ali ja se bojim da je, prvo ja nisam siguran da li Evropska unija postoji. Ali ako Evropska unija još uvijek postoji jedno jako loše pravilo koje razlikuje članove Evropske unije od kandidata za učlanjenje. Naime, članovi Evropske unije mogu biti fašisti, unutar Evropske unije se ne moraju poštovati manjinska prava, unutar Evropske unije se, kao recimo u Češkoj, izbjeglice mogu držati u zatvorima, unutar Evropske unije sloboda govora i sloboda štampe ne moraju značiti ništa, kao što recimo ne znače apsolutno ništa u Mađarskoj. I u Mađarskoj sasvim sigurno su sloboda štampe i sloboda javne riječi na puno nižem nivou nego, na primjer, u Srbiji, koja nije članica Evropske unije, a možda su na nižem nivou nego i u Bašarovoj Siriji. Mislim, mi to zapravo i ne znamo. Ali u svakom slučaju, nastrano je, manijakalno je da se članici Evropske unije dopušta nešto što nije dopušteno kandidatkinji za članstvo u Evropskoj uniji. I onda to proizvodi jedan vrlo zanimljiv efekt. To proizvodi to da je danas iz razumne evropske perspektive Srbija jedna izuzetno pristojna zemlja i da je to zemlja koja se na daleko najhumaniji i najpristojniji način odnosi prema sirijskim izbjeglicama od svih istočno-evropskih i postkomunističkih zemalja. Srbija je tu neusporediva.
sa Poljskom, Češkom, Hrvatskom, Slovenijom. Oni su naprosto te ljude vrlo pristojno tretirali i vrlo pristojno ih tretiraju. Ali ja se bojim da se Srbija u toj stvari ponaša zapravo onako kako se ponašala Hrvatska do prije 3 godine. I kad za 5, 6 ili svejedno koliko godina Srbija uđe u Evropsku uniju, onda ćemo vidjeti neko posve drugo lice te Srbije. I zapravo je stvar nepodnošljiva. To znači da kad uđete u Evropsku uniju, imate legitimitet za svoje divljaštvo. I Evropska unija se zapravo pretvara u jednu, kako bi se reklo, stepenovanu zajednicu. Postoje zemlje kao što je Njemačka, kao što su one skandinavske zemlje koje su u Uniji, pogotovo Švedska, kao što je Finska, kao što je u određenoj mjeri Holandija, koje drže do svoje demokratske tradicije i u kojima postoje neka zagarantovana ljudska prava, kao što su prava na jezik, na vjeroispovijest, pravo na slobodu štampe. I postoje zemlje unutar te Evropske unije u kojima vladaju potpuno drugi kriteriji. Dakle, Unija je danas zajednica pristojnih koji su predvođeni Njemačkom, Švedskom i Finskom i zajednica divljaka u koju ulaze od ovih istočnoevropskih postkomunističkih zemalja kao što su Češka, Slovačka, Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Poljska, u koju se ubraja današnja, nažalost, Francuska, koju predvodi Mađarska, jer koji je danas zapravo najvažniji evropski političar, ako izuzmemo Angelu Merkel. Pa Viktor Orban. Istočnoevropski divljaci se pozivaju isključivo na Viktora Orbana. On im je neki uzor, on im je neki veliki vođa, mislim, u Hrvatskoj, u napadima, kako bi se reklo, patriotizma i nacionalizma, oni više idole ne traže u Njemačkoj, gdje su ih tražili u proteklih 25 godina, nego isključivo u Mađarskoj. Oni kad vide Viktora Orbana, u piške se odsreće. I zapravo je to osnovni problem Unije, što je danas Unija se sastoji iz 2 dijela. Ona je dvodijelna. Od onih koji su civilizirani i onih koji su odlučili da se prepuste divljaštvu. Ja se samo nadam da je gospođa Angela Merkel dovoljno moćna da upristoji te divljake. Iako je to vrlo tanka nada, jer kada se nadate da će vam Njemačka pomoći, to je isto kao kada se nadate da će vam pomoći Moskva drug, Lenin drug, Stalin drug, Brežnjev, da će vam pomoći Sjedinjene Američke Države, da će neko donijeti demokraciju, da će neko donijeti komunizam. Sve te, kako bi se reklo, eksterne nade, dakle nade koje podrazumijevaju nekog izvana koji će učiniti nešto, su zapravo nade bez ikakvog pokrića. Moj Bog, hvala sicer, da ste upozorili na evropske divje mačke. Če imenujeva enega od razlogov, če tudi ne nujno najpomembnejšega za vaše, previdno rečeno, nesporazume s skupnostjo, v kateri živite, navajam, zanjo so denimo Ante Pavelić, Milan Stojadinović, Stjepan Radić ali Franc Jožek, zgodovinske osebnosti, katerih nenavzočnost se le malo razlikuje od nenavzočnosti Adama, Eve, Karađorđa in Matija Gubca. Zame pa so vsi ti ljudje drugače, pravzaprav zame pa so vse to ljudje iz mojega življenja. Ideali, obsedenosti in strahovi njihovega časa
me zadevajo bolj kot vse, kar se dogaja danes. Ob tem, kar je danes, sem duhovno odsoten, ste zapisali. Da, mislim, samo mogu reći, da, ništa više od toga. Andrić in Krleža sta tožila vsled nespečnosti, pa je vaš spanec ob pomankanju duha, pogojno rečeno, čvrst? Ja mislim da na to pitanje nema odgovora. Res ga nimam, pa tudi nisem želela reči pomankanje duha, temveč odmik, kar je nekaj povsem drugega. Ste se prav pred kratkim zastrmeli v konice čevljev, da se ne bi zasmejali. To se mi je zdela namreč interesantna iskra, ki jo tak isto najdemo v Liljevi tkalnici svile. Se vam vendarle primeri, da zavoljo vse žalobnosti in abotnosti, ki se kaže v neposredni okolici, včasih bruhnete v smeh ali pa si tega v tistem trenutku pač ne smete dovoliti in so konice čevljev v pomoč? Znate šta, svaka priča ide onim tokom kojim je krenula. Ali svaku priču smo mogli započeti na različite načine i mogli smo otići u raznim smjerovima. Recimo, kad koristimo taj famozni pojam stvarnosti, kad govorimo o onome što je naša zbilja, onda možemo napraviti tu grešku koju sam ja malo prije napravio, pa da govorimo o Viktoru Orbanu, Angeli Merkel, velikim katastrofama, fašizmu, povratku 30. godina, našem divljaštvu i sve drugo. A možemo govoriti o ljudima koji upravo prolaze ulicom i koji su jednako stvarni kao i to, ili su stvarni, ili su zapravo važniji od svega ovog što sam ja prethodno rekao. Oko nas se stvari događaju naprosto na različitim nivoima naše percepcije. Mi smo i veliki i sitni u isto vrijeme. Nas jednostavno svašta zanima i naš život se sastoji od raznih elemenata i naše su u krajnjoj liniji emocije vrlo osjetljive. Mi smo plahe životinje, kao srna koja vam negdje izleti na put i hipnotizirana je vašim farovima i vi sad očekujete da će se ona maknuti i onda je udarite autom i eto vam problema. Ali čovjek je zapravo takav, mislim. Mi smo između ostalog poput te životinje hipnotizirane farovima jurećeg auta koji nam se primiče. Nisam odgovorio na pitanje, ali nema veze. Ne, res ne. Vprašanje je zgolj želelo razrahljati zrak po tistem, kar ste povedali prej. Če se navežem na premislek pravkar, gotovo ste se spraševali o tem, kje so meje vaše lastne literarne svobode. Ste si odgovorili na to vprašanje? Pa to je također pitanje na koje nema odgovora ili pitanje na koje se odgovor mijenja u svakom trenutku. Odgovor na to pitanje zavisi od naših raspoloženja, možda mnogo više nego od toga šta se događa oko nas.
granice moje slobode su zapravo određene mojim raspoloženjem i te granice su najuže u trenucima moje rezignacije. U trenucima, mislim, kad naprosto pomislim, dobro, sve je u redu, ali, mislim, čemu to i šta meni zapravo treba da se protiv nečega bunim, ako to nešto svim drugima ili većini drugih odgovara. I ako ljudi sa tim nemaju problema, onda zašto ja uvijek moram s nečim imati problema i zašto samom sebi na taj način moram praviti probleme. I sa takvom vrstom razmišljanja se granice slobode sve više i više sužavaju i sloboda se sama po sebi smanjuje i sužava kao kad na stroju za rublje ili ti mašini za veš greškom namjestite temperaturu na 90 stepeni i onda mašina odvrti cijeli svoj proces i onda dobijete svoju majicu koja se smanjila do veličine koja bi bila idealna za šestomjesečnu bebu. Tako se uslijed rezignacije prostori slobode sve više i više sužavaju. Najlepša hvala, Miljenko Jerković. Nadaljevala bova Trivi. Prav tu, spoštovani, beseda je na tem mestu vaša. Mene zanima, omenil si divjake. Zdaj, če jaz slišam besedo divjaki, pomislim pravzaprav na boljšo civiliziranost, več človečnosti. Divjaki imajo svojo skupnost, imajo skupnostne rituale in ne vem, ti si govoril o kakšnih divjakih. To se samo zavisi od toga za šta upotrebljavamo pojedine riječi. Ako pod divljacima posmatramo slobodne ljude, kako bi se reklo, elementarnih civilizacija, na primjer ljude iz centralne i zapadne Afrike, onda mislimo na jedno, ali ako pod divljacima smatramo sebe i ljude iz istočne Europe, a imamo razloga danas da sebe smatramo istočnom Europom puno više nego prije 25 godina, onda pojam divljaka znači nešto posve drugo. Ja pod pojmom divljaka nikad ne bih obuhvaćao ljude, recimo ljude iz Afrike, ljude iz elementarnih kultura i civilizacija, već i zato što ta upotreba pojma divljaka djeluje rasistički. I to je ona vrsta nehotičnog rasizma koji nas onda upetlja u raznorazne lingvističke nesporazume. Mislim, ako govorimo o divljacima, ima smisla govoriti samo ako govorimo o sebi. Druge nazivati divljacima nije baš najispravnije i nije baš najkorektnije. A s druge strane, ja zaista mislim da mi danas jesmo divljaci i da se mi danas, mi iz istočne Europe, mi iz bivših komunističkih zemalja, da se ponašamo na način kako su to od nas očekivali oni koji su 1990. u vrijeme pada Berlinskog zida imali najgore predrasude o istočnim Evropljanima. Mi smo se dakle pokazali
jako lošim ljudima, jako lošim društvima u prvom trenutku kada je stvar bila dramatična. Dakle, čim su se neki nesretnici pojavili na našim granicama, mi smo se počeli ponašati potpuno neprihvatljivo. To je, čini mi se, današnja definicija divljaka. Sasvim sigurno, ljudi koji dolaze iz Sirije nisu divljaci. Oni su, za razliku od nas, civilizirani. Oni ne donose bodljikavu žicu. No, torej, se iz konteksta se razume, kaj ti pomenijo divjaki, ampak a nisi ti mojster besede našel kakšne druge besede? Evo sad sam objasnio zašto sam izabrao tu riječ, a sve druge riječi su još puno osjetljivije i puno gore. Recimo, šta bi bilo da sam rekao barbari ili varvari? A to bi bilo tek potpuno pogrešno. Jer ako smo mi varvari, a ko su Rimljani i šta Rimljane čini Rimljani? Dakle, lakše je govoriti o divljacima i o civiliziranim ljudima. Koliko god i to zvučalo problematično. O knjigi nismo zvedeli skoraj nič, razen to, da je iz nekih zapiskov sestavljena. Vseeno bi me zanimalo kaj več o tem, kaj je v knjigi, kaj je tema. Pokušao sam objasniti objašnjavajući način pisanja, ali sad ću na drugčiji način objasniti. To je knjiga u kojoj su vrlo kratke priče, koje su obično kraće od jedne stranice, u kojoj je nekoliko pjesama, u kojoj su moji dnevnički zapisi, uglavnom s putovanja, uglavnom pisani po aerodromima i željezničkim stanicama i hotelskim sobama. I to je knjiga u kojoj se pored svega toga nalaze i neki zapisi koji nisu duži od jedne rečenice, koji negdje mogu podsjetiti na aforizama, negdje na neku kratku sličicu. I to je zapravo ono što bi se u žanrovskom smislu moglo nazvati svaštarom. Dakle, knjiga u kojoj se nalaze tekstovi jako raznolikih žanrova. Recimo, u njoj se nalazi i nekoliko nacrta za nenapisane romane. Naime, u jednom trenutku mi se počelo događati da imam jako puno novih ideja za nove romane. Vrlo raznolikih ideja za vrlo raznolike romane. I kad sam shvatio da ta stvar nema nikakvog smisla, jer da ja te romane neću napisat, jer ih naprosto ni fizički ne mogu napisat, jer ne mogu četveroručno pisat, onda sam zaključio da je puno bolje i jednostavnije da ja te nacrte objavim u knjizi. Pa možda nekom moji nacrti za nešto posluže, a opet s druge strane, ako arhitekti imaju taj običaj da u svojim monografijama objavljuju nacrte i projekte neostvarenih kuća, onda valjda ja mogu objavljivati nacrte nenapisanih romana.
mogoče še kakšna beseda o agregaciji tega materijala, ki je nastal, ki se je zbral, kdaj je iz njega začela nastajati knjiga, kaj ste vzeli, kdaj ste začutili, da to bo knjiga? Pa zapravo, od svega toga što sam nabrojao, se knjiga dosta dugo gradila. Recimo, možda cijelu godinu i pol ili cijele 2 godine sam se ja igrao sa raznim tim tekstovima i raznim fragmentima, slagao ih i preslagivao i zamišljao knjigu. I u trenutku kad se taj proces zamišljanja počeo ponavljati, kad sam počeo istu stvar 2 puta raditi, tog trenutka sam se zaustavio i tog trenutka je nastala ta konačna forma. Knjiga se, što bi se reklo, agregirala. Vidim, oziroma večkrat sem priča, kako je pisateljem težko govoriti na tiskovnih konferencah o svojih knjigah. In vam tudi v nekaj trenutkih danes. A lahko opišete te občutke kot eno majhno sintezo, mogoče za eno stran te knjige? Iskreno, med nami. Internos. Pa povremeno se događa da mi izdavači za ili lokalne natječaje Ministarstva kulture koje kakve, ili za evropske fondove, bla bla, traže da napišem karticu o nekome svom rukopisu ili o nekoj svojoj knjizi. Karticu koja će poslužiti kasnije za neku njihovu... Da. I to je za mene najteža vrsta pisanja, najbesmislenija vrsta pisanja i to mi je strašno mrsko radi. To strašno ne volim. Od govorenja o svojim knjigama je mnogo gore pisanje o svojim knjigama, pogotovo ono pisanje koje mora biti tehnički tačno i precizno. Ja bih vrlo lako i sa velikim zadovoljstvom mogao pisati knjige o svojim knjigama. Napisati roman o svom romanu. Mislim, to bi mi bilo super. Ali napisati na jednoj kartici šta to zapravo jest, to mi je odvratno. A postoje čak i izdavači koji kad pišu stražnji, kako se to zove, teaser, da, to kao, koji bi bili sretni da im ja to napišem za sebe. I to sam uvijek odbijao sa najvećim užasavanjem. Iako jako rado i brzo i čak čini mi se dobro, to mogu napraviti za nekog drugog i često pišem za druge knjige i za druge pisce, pišem te sažetke, te opise i sve to skupa i to me čak i veseli, ali ne može to čovjek za sebe raditi. Jaz sem vas vprašala, zapravo sem pitala, kako je to uživo govoriti o... Rekao sam, teško.
kako se ti v živo počutiš, ko gledaš in vidiš naše odzive, ker v knjigi si napisal, pitanje iz publike, jedan star, senilan pisatelj. Ne. Razumeš, v živo, kako ti gledaš in govoriš o tem, kar te sprašujemo, ti je neugodno ali imaš pohod? Ne, neugodno mi je govorit i besmisleno i teško samo o svojim knjigama. Razumem se. A govorit o bilo čemu drugom, ja jako rado, ali o knjigama, o svojim knjigama mi je teško govorit zato što o njima ne znam ništa. Vi možete pročitati moju knjigu, ali ja moju knjigu ne mogu pročitati jer ja to kad čitam nešto što sam ja napisao, ja to ne... Glup sam za to. Iz obzirnosti zato po pravilu avtorjev in avtoric ne vprašujem potem, kako je roman denimo strukturiran, kaj sporoča, kakšna motivika je na delu in podobno. Zelo dobro razumem to tesnobo, stisko, kakorkoli. Molk je bil dovolj dolgotrajen, da rečem najlepša hvala, prisrčna hvala Mirjenko, kot povedano, nocoj ob 19. se znova snideva, prav tu, iskreno dobrodošli in vse lepo vam želim kmalu na snidenje. Hvala.